Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ha kashitarik ubnai naitung araja arpusan ka Khasi Students Union Misei Area Unit hapo kajingalam usamla sarposli rongrin kumu president bat kidukot ringkat kajingsanang kinong ilam jong KSU West Khasi Hills District Unit usamla Shemlang Kharbani Sports Secretary bat usamla Will Tersa kila yo bane ikendu yu Deputy Commissioner jong ka West Khasi Hills District hadian bagaseng KSU kala yo kajing Ujor Halor kajing Outdoor bat sam Duna yu Khaw Ration bat penduk Khaw Ration rui katukan hikat holder jong kendong misei Fair Price Shop Center kinong ketkam ke KSU kilaong bagaseng Halor ketika benta kala yo benekran bat banbu ekador khas hakmat udisi ban kentu ban shimkya bat ban pha toket ban lap ikjing shisha bat jingduna katkum ka hok jong kinong yo Khaw shushu kilaong ru banakaliang jong udisi ulakular ban shimkya bat ban pha yake inquiry nakalang kacungi ka KSU Misei Area Unit harungkat ka jing senran lang di hot ka KSU West Khasi Hills District Unit ke manta kasih ngiliyok ban wan kenduk yung Deputy Commissioner yung ka West Khasi Hills Noston halor ki benta naka halor ke benta naki nong Khaw yung ka nong Misei Fair Price Shop kilawan ban Ujor hangi kaseng te nakaling ka jumi kaseng ila wan ban bu ka jing Ujor hangne hapo office but nakaling jumi kaseng ila dawa daga magistrate inquiry but ban lap yaki jing sya hapo ka jing Duna hapo ka nong Misei Fair Price Shop te nakaling jumu isi ula kular ula ai ni ka asuran nakaling jumu sia ban penyo ya kini di hok pati di pedai hok kini di nombor Khaw to akan dikasih nakalang jungi kum ka KSU West Khasi Hills District Unit dekat berka Misei Area Unit ya kawan yo ban ya kendu ya Deputy Commissioner jong ka West Khasi Hills District akabai de berkini ka jinsam yu Khaw apo ka sinong Misei bat khamtam abade bat ka jingsim kabu jong ki dilar abade bat Khaw Ration nakaliang jong nikum kaseng layo ya ka jing Ujor abade bat uni Khaw ban nakaliang jong dilar ya ka ba umla ban sam bat haju opor abade bat ka jing sim kabu ka juk abade ki dor timur nakaliang jong kaseng kanika singi layo ban ikendu yo DC bat nakaliang ka jong uru basikya abade bini kam maruang ru ban sopha daga magistrate inquiry bat nagaliang jungi kerman ba kanika kam kamde ban sakut tang kami jong UDC bani kerman ru bat abade bet kanika kam nagaliang jong department abade bet ka ki kam jong supply ba kinangla ban yai budin ni kana kam bat hadu ban layo ya ka jingshar ba hok bat khamtam ba kinang snong jong Misei area kin om du yu Khaw bat kin om chale siliam.